Mulio bamusaba mwesi mwenayo iprogramu Luma South the World yatabule nakwakanira omukeni asa nasangalire ngene isaluni ari Hilda abera atakire ku program ino ngakani hakitingano nibindi biharifu yatanenga ola bandebere bari no mukhasi yunyenano mwambasa muri bala kwangala busa kunzira kwa baleke lukisulu balukaniha aringa shana nakukakase mai wo wamawa sese ndu umukhana omukiso obo mumasaba mumasaba wama fomale imbale nari khwakhala mu district tsingali ari indi ina misindwa naba ni manafa uko naho waha bwo mbongo muri kubena misindwa imana uko naho waha na misindwa ni manafa siri khwakhala suye natanenga na mbere nabi imanafa nalundi siku ka CFS ya memanafa sisiene amala siyawo yashatya ili nawo sawa ino bari na misindo ina misindwa kugombolola ku district ina misindwa wa mukhatale ina misindwa kugombolola yebubutu wamala inzire yambuka bari musiye musiye bamanya bari musiye kuchachi oba ku primary school ari uli wamena musiye usalihe musiye ulukendo luwo khwame musiye khole Kampala wapambuluka busa wetsanga nanu namwe bilibiye okay wasaliha khwene khurura munda narura mu Kampala muno basalile kitanteyo nafulira ku chorus we Kampala nacha munasari school yabatsakawo kola hayi namwe kola yes akamochawo sihebula ida na ibili okay kwasomerawo ne basali uwabakuhu tano mendu wabakuhu kule kuba wafwa watandya khura pressure mugenzi papa ngabaloma bari ni murera abana beike rukisu kule kuba abenga kwatire kukanika luzungu good morning jajja kujaja I don't want this I want ABCD bana kurera abana beike runani rukisu aringo obone khale abanyuma ha isi papa befe batsoyele babeli babandu barya nabi obabesa bawulira nabi kwa misi basali babwe nga sisi balomere niyo sisi bakhola ibanga sayi khali sikhole khata khule kuba sawa ino munda andikanira omwana we yike luzungu lulimi lwe lwitse luvanyo ne yakhwisa mushalo era kwatandikira ku musiye ati later on bakhuyirayo khwisoma bari mahonge kano lyamire khububutu khubwene khugombola nga wambukhulya buse badisoma bari mahonge primary school bisili wapaka sawa ino libofu busi ari bakhuliyo nenga khwatambisibwana mululimi khwailambi kumwakha kumubufu nga sekhubitegera ti nga sekhutegera ta bakani ate basomisinga basomesa mulukiso so khwasoma khuryo ari khwakelesa wondi bakhwisa lundi musiye khulya khube mahonge abe aleyi ari papa niye wara meno etatsaka busambu kuwumula khulwa papa abali lecture makerere ate nga abasomesa ni kolo high ni kolo yes so bisera byelanga rameno ni homakinga abetsa busa nakhuchekinga kho nakhukhebera kho mushalo nga kuba ni mali ari mahonge watamusibina sha bengi mu P1 bakhubanywa bakhuya mu P1 musiye bakilesa bari asana disilinda yita mutamu yakhabiri khabatiye mahonge nera still nga lulimi lwalo bile ari kwakelesa omayi wakhufubakho ngobona abana beyika wakachingabu bakilesa ondi bakhukubusa bundi musiye ariwo mupitu kwatandikirawo kwasoma paka ndi yes kwasoma ko ari primary nga omalire MCA sina malire MCA ta anyway nasoma nola mu P5 anole mu P5 hebulira bisere ebyo mbo bisiri wona sayisi manyata abe batanya ko abana tesitye babatiye musibineshe babasiruremo baba watesityo so sha happening asiri babana babama mu P6 batya mu P7
bakuwa test kisi bakolataka mu P6 nga bakikuwanga kuli mu P5 nga bakwataka mu P5 naperforminga bulayi khufuranya babatile mu P7 baloma mayi wari khukukana khuwame khubukhisa omwana khwama mu P5 atiye mu P7 khulekhuba waperforming akhwafurunyi bababele mu P6 arijukile faye khuli abana bomusomesa iba yenjawulo mu kusoma khwisomero ningomba nibile mayina yabo omusomesa asomesa tika khumusiye ni papa wakilisa wa mamari ubirureyo urame milimo kiyangu so ni advantages khoba ni nayo ate nubone ngwamwamire mu family yisome iba je yikuka kani ha ruzungu kwegamba performance y'abana abo sitela kubanga ye bandita aribambi papa mayi walo mara kamwe kurebe papa nga bamureba walo mari ba kumutawana ata kule kuba naye bamubukiza senior 4 ama mu senior 3 kwa khala senior 4 wacha mu HS ina kumali walo mari so kama kesike habusi walo mari so mkhakhatie urusakho Habimbi kanatile mu P7 umwo umwakhoko yabo kimitawa kibyanga fu mu family yanga fu papo efewe kwekele sindi kusa wone kha walwala mo bikhategele khata khwinyola nga warure Kampala wetsile ingo waba ubula mu bwacyankalana ngorukhone khakumurwe ngorukhola sina ibindu byacyankalana mayi walumari ariwata bukhawola ni khufana ngo khuamba kwaranga buli mundu we amali bale sina siwole kumusanu sina ningamba wenyu khalumari manya khakole khuri hali kho kubula tse khori basali bari mananu manya kamalombi manya bangosi bangosi fakhota so mayi wabona bula mbwamwangale kho walumari sekhenzi yekwefe mayi ware ko hari mayingari ko khone ware ko nanywe aringa ha planning khu kharinga khutsia sani oba umukhulumbo sani oba umukhuluso natima na tena kanikaniku ali janiku na khuikonzelele mayi muikonzela harmara hakana khutsia ho mulome khutsia akhole hefe papa akhole khata ari kuhu wembelesi yabawo wacha wakanikani ni maya mayi ngo holomo rucha khumulakho utyenye abana khabalira bakhunala ngobono mwana we kumawe so watie mayenzi mwatie mayenzi ari P7 wa mukhola watie mayenzi ari bandisa mu P7 ibu bahisome bari ibu maliro primary school oryo ola kuba kwanga kwa bakuryo kwatumbuka kwafwa ari mulamukhanga muri mayenzi mulamukhanga kuli mayenzi ari mayenzi mwalamukhile wele mu P7 P7 wa mu maliro ari na attend ni khulamukhanga nokho anyway bindu birasi bikana kubikana khotane hengani hetu sinashayeta no mulanya kubani imbere sabiramo wambasari bulamu bwa kamili watanyambasa ni yengene usibona yengene ukhwilira atwera imayenze ne khala kimyakha kitaro sisomata bulamu bwa buwangafu arino kwakelesa wondi no bakelesa wondi no bakhwira mu P7 ne bambira mu P7 tseno lwanyumula kimyaka kitaro ubwongo bwalambirawo namwe abe bwambirawo takale ne abe baho ilio bahota ye basoma kwa batukani yankota wefa ye bamulanga bari mangongo mangongo liye butoto ko ye fame butoto sala mai arabe musomi abe yakusomesa takana abe khubala ne khubala da ye hunda ndise nenga bakusomesa khubala binano kuryo nengobone ngoli kamakese kamasali khana apa khobsa lufumbi owabiyambi natya nakhola P7 aringa nakhola P7 nano najoininga emulatsi bari mulatsi arifa khosomela khe mulatsi basomela khe mulatsi basanga bawulye sibona sanga ari mulatsi utseyo musinya wanu natya musinya wanu nasomela paka senior 4 nasomela paka senior 4 na memulatsi natya ku Mbale yes ifeso kwalanga sori Mbale yes oryo aringa natira ku Mbale yes utsa muse Mbale yes musinya 5 mbo senior 5 ari senior 5 ata headmaster abatsika baba na misi mwako kone kwisiba mu yusi ama bambe kudadili yaba na misi ari mumbukeyo
mutamu inyowa kwafuna challenge n'omusomesa wa divinity abe omukhasi ari bari nyafuono namwe abe ametro yeyo pamunyola waesaga ayerera busa kubwena abe yasituwa so ku committee ngokwa metro netsatsa kwa batsaka kuwanga fu divinity na akuta kulaki ngobona hakufirwa so ngakhwamalire khetamu inyowa yabo basi yabarabeza bari ngabasi basole bamaka ku university bamalire basi bano ba student teachers ali student teacher yes barero yoyo kukuamba maye bamulanga bari sasa gaizaya oryo sasa gana mumanya siriko naribo sasa gaizaya honorable sikulo sirike bare ko sasa gaizaya beni uli honorable sawa ino so wahuira ngosha kwamukana kabisa so kwamalira ari ngakhamaliriza kwarumarne mwamisi ngabikali kale sisiri mu nenga kharenga khayeli somero tane kae mwanya lisire nyana afuna mu holiday yi mwasoma ko bisi mwamisinga mwakachinga so inyuma wambale siyesa nyuma hanga wabure ku gate mkonge connect ngakuwa nale nga winyenye half London iliyomo isikulu kulinge holo kale siyaba room irisi bahwa basi waranya kusopaza kilomwa ni sasa uwe sasa gani wakusomesa sasa gasomesa divinity ari lo sabu mozo mwaninga okay ari sasa ganga wasomesa divinity ari husomanga kwa atandikire bakukhongelesa nembona sina khongelesa ndiye na mai simanya hata I don't know how it happened somehow shakhola wakhubola ari netsa kutsibakya teaching practice netsa khumbala SCS ne khwamala khusoma khuli basoleli barano kutani khali somero bali parents eko pioneer na bali parents sasa ga so kubari Moses wakoko amabukwao so ari usenuyo ngaba ndi omunga akerere abasoma dibiti obisiramu ngaba ku university ade bawe kwesho isibakurera mu yama kwasaka nabrangu abiwe to the bishop wa manye bayikulinga okanga bishop ari wo bishop ere kwamanya masomo wa bishop ari omanyoro kama makanda kuseni ari yabona nokundi bari Changa Martin ari Changa Martin yoyo abo mugwere ne mai we wabo mukisu bale beni mai wosi abara banga hotsa mwana nalitwela of course abayaya so niyo wabanga headmaster ngabani yakukhola rotation nenga niyo wanyo kubanga headmaster ari bano bosina of course baba ku board so nokundi ari niye tsatsa kabusa abekhula kumulanga khuri isina namu ibirira aba matsa ketorore aba sumsamba kutopa nenga abe nayo mudadiri tsatsaka then Mr. Obore we parliament yetsatsaka khusomesa GP Chris Obore khusomesa tsatsaka bo Saturday mbwetsa yaretsa kwa lutwela kuri na khusomesa na GP na uti GP General Pepper na kobola umwiki sibiyo kebula wa bukhelundi wetsiri lisomero balanga bale parents lisiri opaka sai lisiri bantu bese basoma nabo manyo usiba bahebulaho isiba khebulira ano bono khebula basomesine wibire bacho bese basoma nabo era wabebulira bese iliyo mukhana aramatake namakweko yaba mulanga ba Rachel is Nelly kayak something like that yaba waba kundari baba mulanga bari abo hawo mahoro ari ngana kumanya ari ngawasomere dia kundi bari Aisha daba manyira abo nabamanya niba bandi of course kakeresa oketsa ari mbale parents bakisalire nyomuliho nga bapayoniye nyomusohere kusimereyo ari wamale senior 6 namale senior 6 uwatori na wengira Kampala ho bari khosomera mbale parents uri mumba wa memusi yari bari kutie Kampala muri wa memusi wabira henayi mayenze wengira mbale ari Kampala ari Kampala iyi of course net abe nitsatsa kanenga ku station ingile oba ku khikhalilera
ari name mayenzi na mayembale kana akholele senior 6 nakada khuingira kamaje sinesi ukhuwira khuikomba kamaje akada khuingira kamaje mufamile kalimo kamba kalibusa mufamile lwanda papa lwa mayi lwanda lwa papa lwanda lwa papa mulimo basilikhale ate bakhulubusa mulimo papa omukhulu arita awumule nga Major General Joshua Masaba ate aba ali pilot ate Masaba isi walangaza kali Masaba we bubutu feyingba rino bamanya bari Joshua Masaba nefe kwamanya kukulanga kuli papa Masaba Masaba wa Masaba ibubutu Masaba kugombololo inzira kunzira iri kunzira awe ne papa o fa Masaba ikampala kala kan ikampala ya Masaba so ari nga mbuliranga ndi mosi militaristic character yesi siri khale ate ndinaba oni khasayi khandi khebulamuzi nga khala kimisango kweli obanga nawo tsele obanga nawo tsele omundu paka omusonyuwa abese yingoni yotsa unja khola busendi maya ari loya wenywe wetsitari umwedenga lumba utsira abo sina imbotsa wamana mwise ina na khotsele ninga welile kholundi abe mbotsa lekha so ari khebulamuzi khetsa musayi kwebwiwana kukosala maya yamulanga bali yona weswa abo omulamuzi yona weswa namula hafana naye abo omulamuzi wabugisu yosi bukedi ineyo yosala ngobone khala aye balamuzi bafiti abe bareke khabuse bari omulamuzi shali ali khuthi yani abantu babakehe bari omulamuzi shali ali khathi esebei omulamuzi shali watsile eParis shali ali khalile ibumia baryo so ari ngana mirembale netseno ngana tsia netsesi mayi wandayo mayi ali chirekeyeyo nayo musiri hamutsa yo musiri khale sawa ino Lieutenant Kano ari na mananga no kuingira musiri khale papo yo arumarita rumano yarasiri ari nimbo ne khayewe ari abwe nabe kamaje kasisa mu training ndo ngasiba ni character almare basi khale banya bambulisa bubi banya bamukwana ate buli omwaya mukano wana wafa bulwali ari ikana watyanga wakholele he course watyanga professional ara oba mu respectinga bamuryaho ninga watile busa uthi bulasi kwa ngari kurutu uba kurutu abo nafuna kimita sinamanyano senisho recruit ya recruiting bana recruit bana recruiting kurutu nifani si bari general recruit bana makurutu ngare baba bimanyire ba yo besanga bari chocho ba ubadyawo baryo so ari papo yo warwar mar arumano yaranyara wa some course arno ari mumbele yo hebuli ori hulumele ndi papa bula mu wayuha kahusoma kuwangafu makuwangafu nabi khulya khuba akhabe mulazi nesomesa abokulisasi naramatsa kabitambala yetsiwutsi esinengu nibama abana abana bisisati ebitambala esinakula nikonzerere papa kula of course abwe nabe school fees mufiti ngelisoma lye mulazi lya government so abendio ba ihebulira kanolire mu kwa maya abani bade ni abana baramire imbale baramba mu BC unenga biryo bifiti so na kolata kandio ne musinya 4 anti maiwe chirika maiwe musiri hari wanda yo mai andera takanaye mu holiday ngandera na arumuli kunonga sinya 6 holiday esinya 4 yolire nga mbao tie kusasula registration of course not miss mai netsa wa ama wolele papa wabola papa feba kisu musetsa wanda yo mai wa papa mbo oyo papa barara bazungu bari anko ari papa oyo wa bande ba fees registration na registration fees na mfunata na registering
ari time ye ko exams nga yola in fact bambo ila khebula fu mala dakika 3 mu paper ya geography ko basina mala visit mawo nalira am emotional analira ndakuyamamba kwa natwira ubona so ishanjeta headmaster be bamulanga bali wakabala Frank Mr. Wakabala asoma ni papa ku university ari wetsa walomari no ari deputy bamulanga bali wafula fire mlanga uri finish di mlanga muri finish di so have you finished mama lide have you finished ni alwa mlanga kwa mjo uri finish di banaye ungakusoma ko byo habasumisa kama sina so ari Mr. Wakabala walomari no Mr. Wafulari warumano yuna somani papa his father was a good man. Her father was a good man. Are you leave the girl to buy her exam ko khambe biromo umwana khengile ngende kuzokera bakhola tsakabalo na isimanya basina nibo banyo bakumbirisa baryota so bande khanengira he papa kusendio nakhola so bona funa mombo C5 wakina ga C5 kana wafo bako ale geography na manyangezi papa ba biology geography bichi abe na manya so nengila nakhola na so aniyesha jeta so sabe heno medis bara kana ukobeleka mpa ko abengo nga wesire wa papa hale walo mari sunengira busire hale ta wabula oni khosome course arifizu yo ge huole ndi fees ya aba momozaka nga hutya khole degree sini kama pesa sikawera ta kule bone papa yesanyira wasa kata ari mai wechireka mai wechireka kunyoa sanyo ya kusingisa mpapa ta kabonde manyirenga wako ali Yesu babi ngasora bulisindo kumusetsa ta so war Maria ari komu khasini kupesi kwase kufiti kwisifu na afisa ho khameza binana wa soda tsakari anafuna kampesi ko nenga ari papa wefe ku musala mebutiru bari makenya yo papa bali yo bakalipsi ari yo anda yo kazi no papa yo yose kulanga uri papa umulamuzi abaramba abaluma amagistrate isoroti na atyange ngana kutandika na mukanikira konga nibibere papa yo wamba ko sidingi maba kimitwala abiri kebali kumi so nyetesi nesa natandikira ko nati wa mai na papa mbere sidingi mai ne wongereza ho ba menze de course at old Kampala bakiranga but IIBMS International Institute of Business and Media Studies principal wa yaeba mulanga bali Mr. Ruja Rwasi aro mugenzi we nsena mumanyi so babe kazi ni wase aba no musetsa asumisa kubuye no ara mari katu munonyeze kose nako eno kosi no kazi ni wo mwana wa mai we kireka kazi ni wase wa mwana wa mai wa mai waso mulongo mai waso mulongo na mroni mukwana ari mukuwa ba mukwana niyo mufiti wa mukwana niyo mukulu mukwana niyo so hebula wa ba mono ni wa mai wa na mono ni mukwana niyo mukulu mwana wa na mono mwana wo mulongo wa mai abeni ayamulanga basuzani oba kwali ha oli Kampala wo ambini lisomero rubusetsa we yaba asomesa ku isomero ko mai wa mwireba ko babira kamutsi kosi binanu actually seba nondele kosi so erondela ta uryo sina kada kusoma kama kambira oba isombe busire kale ari bakirera wa marari huja kusome yari msetsa ususa na alime ari kosi ndayibi na nuramba ku TV nenga bubungo sibukiliki ngati why siri barabendi green tadenga abendi ni mbere sineramo abe oli sifana chesu ubona dilisifanya sisi ni ramo somehow abe na ikala osi balanga na dingo wa uwe na kuwala wana kuwala ibusibalisha sepusi so
basi nyingi samata ndi akusoma tsakana nga nabimanya nabacha baramba mu mawulire mu TV binano of course nabitegera nabitegera ariwo nesireka hapa ari wasoma byeka mahuwa wetsa wola nganazo byeka mahuwa namali diploma ari ngakuitsa ku internship kwaba n'umusana ari bari bamanga ba Steven Higenyi afa arambatse home radio Uganda barambatse ni ba mugenzi bale so ngahuli hu institute ho kwabatse kanika mawuli kesaso maza kabe script abe watili khatsa ka training la habana kusoma soma script soma intro binanu ngate singali kono liyowo hebulira manyire omundu umutendefe mungani khategera likono lyomundu wadenga si kulo marimba mo bakolora ari wano ndese no mukhana bari Khadija Mwanje arabatse ku KFM sawa ino mbwaliwa ari nga ku testinga mu kusoma scripts zino wana mari we ko satwika ku Uganda Mwanje era wamufuna ku mulimo ku KFM bamufune yo kumulimo ari sese wala ogera ku training nga kwetsa no ku internship of course namala na attached mu radio newsroom ari Mr. Bwayo katani Richard this is first kumanyire mange ndi Uncle Richard wambira ku studio ata ne kwa kana se programs mumbukeyo wande khatsa kawo ngatya kanatya ku recording binanu ngate khawo era batsaka ni program mbere manyaka makambira ko binanu kwegambe sina abangesi barerere wamunye sindu si kholi masukana so nabende babirebo bena rumisa birebo lekha abayenga barere baye mupyabo ba wopuwa William abemba kunya birebo birafu juki hebulira abendi ni spirit grillinga kana huko omulamuzi arabe mbona ibisi bakora ingoye kubikusa tingudo bamala weta mu parliament bawombesa abantu bari kujya kola president uretse yibamugurise imposi yo kumokesa ahubi arisa bende babirebo ngene mendi sinonga sirisiri kwasine kandi barande hakupatsa kya Mr. Bwayo tisimo ba bari ano yongare abirebo mukasuyo ola arije ne aseru mukhana busa ni bala betsa bari kwetse kubona mayi mutonyi bari bambona bari khakhana busenzo bari sinesi iriya nomusiyo akhupira hesi mwama akhupira kwa meso kheyo wari mari ngili kono lyo ari nasi mali kono lyo khoredi yarukani khabula yi yaba biryo songa namalire internship anyira nengeli sili TV radio yeli nambo sibamala kawona babana ta kwa ku training wamanyira bari wamanyire arabemba mu newsroom ni mu studio mu newsroom Alex Wande bani besanyola mu studio banjeta ni chief wefe Mr. Musinguzi yaba training katika ku internship so ari na mawo ndio bya kawo bya babikali nendi naheleza nahebula na akusinga nache mwana TV ni Yesu lipaka sai ndipaka sai sina cheso hebula ko mubwana ebukiso sisi abasiri raisi sasa ngati arenge senya namendi mwiso mero fiba holmaze kabali bubaharano iba artwork kalukatsa kati samba ni kuti hola msa kama hola kimihola specific kama hola ari ikwaruka kimifundo kwabetsa kimilikango biro iseshanza hera nabo kulo huba buli mundu wabonanga afuba nana horo hole seti sambariya na wakatamba amoni sulula meno olulu samba mundu akonaho ari wese nshisi wakola tsaka keso hebula sisiemu bwana si warukatsa kama kimi tisamba ile tisamba tie kama hola bakola mbo bina ibara mukari barufula bari ba kalwa milia basa kungabulwa yaboni tisi nyakam yaboni tisi barambisa kamaru na ike kamasanza kama na ike kamalala nyeke kamasanza kaka kama lala bakonura ho kamasanza ekyo natyo kwa rukaza kako neferuka naye nga bahurumane se kuyile betaluka naye mbakubetsera kimikango ayo babetsera bose simwa betsata
esibasa naye nga yekhurukakho kimikeke ekyo Eh. khurusakho ng'omwana nenyatsa kabya koko Mhm. abe nikhola budole nindunga ndunga nabi butsingubo alifanisila busie khutunga esyo syani Shekhuruka bitambala bisiluka ebyo. ebibi ate mayi naye abe wamanya khutunga akhala engubo embofu ngene wakhutungila engubo nga wakwarire ori ni kumukhono wambasa ori shalani ari ni ati yo yama mukukhu barana batsika tsisweta ni tsisokisi khale fana shakenda siryo namala shahamba mesa nase mubana mbetsukhulu shahamba mesa ingana nabi bindu byekimikhono ari suliano ubakhasi nabwe suli nabwesi umwana omukhana ulinga okhosomela emulatsi namwe ingaki musiye ngesili khukanikha esyo tena hinatsa nabi kadodi uryo aye nenibirire ndye ata silayi wanyala wahebusa ula khusiliwo nakhina kadodi nakhina kadodi abe nakhabendikha esyandi busima nenyapa mamba busa ndikuvea narimbakho enamba kamabale nesakho ngabe narakho kametsi ngarusakho nakarasi ukarerura ngarerura nakarasi ngabe ebilyo byesindelekho bisanikhile abe mbirura nabirasi khurusakho nesibifuba abe ngono namakhura ndi mbirusakho khurusakho abelyo khotsa afile mujeni khumwakha kuno ari khotsa oyo yabe nga nakhotsa unasyendelamo enzye sikhu ate nga wafukilisile enzya naye bisela imbuka efura bukali isi kadodu yetsile lukana anyola saliwo tate lukukhu naye mbwe ali wayenaya abe ndima natsya lokasi nakhina kadodi nanina paka mulukingi ngakiyeyo weba wandebeyeyo nayu nanina paka webandeba newa ibudude bushilibo nabira nambukhamana afa kametsi kaliyo mafiti busa kari nga wamine kasi towa kanyira busa nga wemile mori kakhuya nenga kalo wambasa ori fridge ate nga butini busa khwana mulukingi walolela munga akuru sabe ndinga entertain abe ngendelenyu ibweni wewe ulikinisa busa bakhupa bayi liralesi wahinawo kadodi wakenda lukendo luleyi nabi lulweno olwo wakenda okhwama wapaka nenga kalodi sinatsiilakho abo womulebe mwana wa mayi ukundu abakhwalikha ngonobonano khuliano khuri ni khusite square aleyi kana ubona mba khuserena abe niyesi mayo yakhwalikha ari abe ibwiwana umwana abwetsile bwiwana niye etse wenyumba wabo meni ku tawe mayi womwana oyo abe wangoye wa mayi wose ari ngobone mushalo bana bose ngabetsa bari kakutsiye bwiwana betsa bose ari bayikela bawandaye efe aye bayikela bawandaye efe ngobone ku byalo basi yaye balikho basi yabe bamayi bakhulu abe nibo mayi niyo mukhulu ni khwatsa ni nabo wahina kadukha amena mwama wa kadde mwawansa mayenzi mwahina paka ebudude khwarukenesa paka ebududa mukona khwaruwetesa khwoleyo khwaruwetesa lundi khwaruninisa mulukingi watsile ebwiwana kamakobola khwambukha afwiti busala tarya kametsi nepaka makobola nola khunza bikele byabimba nalwile bakadodi bali khumayo khure mutakisi nenga kadodi wakhile sikhengana khulekha kadodi ta yes nireba namanani mbona bakhusi sinela kho nani nakadodu nakhina kadodu yali ta lero wikomba kadodi namwe nakhina kho twena mukampala omungu ena mongeyi wahino khamena mokopa nabeni khida khafuiti yari ingatwese yakhali khasina ilazi kakho unta narurai ari kumwe kwa yukurana khatsya nakhaba natsile mbale kadoda khabira sikhinata nireba nane mbonya kho khina nenga nakhina nenge fana nekura ubakha bomwana omukhana uli musiye namwe uli mulatsi wutsokhina kali ukhina kali walondelelani ekomba khwitsa ekampala umwana omukhana simba bubakha uwe mushalo imusiye ube mbumayenze oba oli wayena ndi nga bakhuyilile khwisomero soma khulekhuba ise nasomatsaka papa yefe nga asili khufata akhuloma tsaka mayari nga khuli kitante yeyo abe khalaye bakhana batsowa bakhulu
basoba bakulunga abe senior 6 HS bakisoba ku mwaka ni sisinzi ari ngako kubona tikama tibone that hair is mine, that hair is kituni my waluma papa waluma waluma maya adomba babana bo uringa simwasomere simuhabe ni kama tune kama laika ryoti arifu ko somazi kango kwamanya kuri kama tune kama layiwa mugeno lirama siho morina yaja kuomba na yaja kumbata aruma no muhana ubuli kwisomero sawa ina oli musiye ngaba khuyira kwisomero wafune khabiye kukusomesa soma ngeri omulebese no kuwerera ko lipesi soma kule kwa mukusoma umwana ngo wasali abo mwana wa government mwana we linambo mwana we sikuka kubandi bikuka sayi byayuha seba papa be bahali batwerata bama bahuyeta ko ni bahotsa babasenge ni bahotsa kule kwa ndisiname shuningira bakalita yo ni papo batika old company yo bari emma number 4 kana mata kile ka hujja kusoma papo yo niyo akhola takasiwa akhola si niyo wara kholi kambira nge ni huliye we la chisi ni huliye wa maita ngakana ibu mai contributing ngana yo ni papa contributing kwa dengo kazi ni wa papa huru za khoni sisi khayo khongere khota sinaka memu khu diploma yo ngeta natya naola ni khu degree halesi limingo hosika ni hata na khola ni degree ndeje social work and social administration so soma ramoka mani kadodi khina nesa na khina tsaka mubalebe sasa tako kadodi we kimilwana we bulafuta ingo kuka we swaba ni bakasiri kuna batara baba khotsa baba katarumbo mbameka ariwe khotsa ba khuluba sala babana iza bakupeni khotsa olimera bakhotsa bafuiti iza bakupeni wanda yolimera abe khukendera kubalebe uri mwatya molanga bari babana ni mukoboleyo mukhakhotsa aleyi sinakhinatsa ko kadodi we bulafuta khuluba kadodi we bulafu niyesu nyola baambile babana bakhana baba yeretsinda balekha khusoma esina khinatse ko we munzu nga khuli kho bakhotsa bakhuba bayaya wamanyora bali khubagadinga ngamolira akhundu bamba babana ni mubire imole wa mayi kwa kumutya khukona musisengo mukhafuna kimitawana kisa abana bafuna kunana utsikadodita esheshe nesho ta ngana kanal menindo sirahono nakabusi emayari namendis sibanyete ta banyanya sinda awakama program yakenderero wosaluna khulundi wele abalindi